uzun ömür bekem болгула досум. Ушу Кармашка болмар түбөлүктүү болсун. Ар дайым бактылуу болгула. Алдыда жакшы сөздөр сүйлөндү, жакшы ниеттер айтылды. Ошол ниетке чын дилибизден кошулабыз барабыз. Жана ошондой эле алыс жакта жүргөн, чет жакта жүргөн досторумдарга да чоң салам айтабыз. Алар дагы бактылуу болушуңарга тилектеш чын ниеттеринен өз каалоолорун айтып беришти. Дагы бир жолу бактылуу болгула достор. Assalomu alaykum. Бүгүнкү Ақтөбенин көөлөрү жана күнөкөрлөрү, алыс жактан келген коноктор. Бүгүн биздин досубуз жакман деле эмес, Ошто бир Сулаймантоонун ордунда болгон орду бар инсандын үйлөнүп той болуп турат. Досум, сага эмне кылабыз? Дүйнөдө барлык жаштыктарды кылабыз. Кармашкан болуңар эч качан түбөлүктүү үзүлбөсүн. Силерге Райымалы менен Бегимайдын, Рамел менен Жилетан айым, Бегимай менен Райымалында сүйүсүн эмес, силерге пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын жана Айша энебиздин сүйүсүн, экөөнүн урматсын бири-бирине болгон. Ошондой сыйды каалайбыз. Турмуштун татаал жолдорун кошо көздөй бирге тартып, өтүдө өк, ыдыйда жөбөк болгула досум. Ар дайым бактылуу болгула, бар болгула. Чүбөңөр бек болсун. Асмандагы самолетту бүркүт келип бүркүттү. Бүгүндөн баштап досум, ойдошулук күнбүттү. Диляфары досум, куттуу болсун тойлорубуз. Ушулга дейин көптөн күткөн ойлорубуз. Жүрдүк го сени качан үйрөнөттүк, болгон соң арабызда бойдогубуз. Досум, эми жеттиң арманыңа, кармарсың бир сууну кармагыңа. Аялды башынан деп кыргыз айткан, ушул сөздү кармагында унутпадым. Досум, жүргөн жериң каалоо болсун, жаныңда сүйгөн жарың аяш болсун, үйүңдө шам чырагың эч өчпөй, ичинде аталаган, апалаган балдары толсун. Досум, алтыным деп алган жарың Айшенемдин келин эмес кызы болсун, бактылуу болгула. Шоғыр, браво! Диляфарымыздың күріп болыштары бізде барапты, еліңізде. Ассаламу алейкум, құрматтуу келген жамаат. Ошо кечиңдермен. Мен Диляфарды құттықтардан алды, эки нерсеге токтолуп кетейин. Айшта, ушундай чоң даңазалуу инсанды тарбиялап, бизге кошуп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Диляфар менен эмне себептен достоошотабыз? Диляфарда эки сапат бар. Ушул сапаты бизде жора досторубуздун барлык ынтымагыбызды бекемдеп келет. Биринчиси, Диляфар ушунчалык ак көңүл, жөнөкөй бала. Экинчиси, Диляфар кайсы жерде чындык болбой жаткан болсо, ал жерде чыдабастан тура албайт. Өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын айткан жигит. Мен ушул эки сапаты менен Диляфарды бийик деп эсептеп келем. Ушул эки сапаты өзүнүн коллективин, ушундай чоң жамаатты топтоп отурат. Айшта, сиздерге чоң рахмат. Диляфар, сага чоң жылмайы калбайт досум. Бул жылмайы сенин бактылуу жашооңду даңазалап турсун. Алдыда биз кылаткан чоң максаттар бар. Ошол максаттарга жаныбыздагы аяшыбыз күч кубат берип, сага демдеп турсун. Актыкең куттуу болсун досум. Бактылуу. Ассаламу алейкум. Ноокат жергесинин тургундары жана бүгүнкү тойго келген коноктор. Айша Тайшина, сиздерге келин куттуу болсун. Досум Диляфар, кармашкан болуңар түбөлүктүү үзүлбөсүн досум. Жараткан силерге эки дүйнө бактылуулугун берсин. Ушундай биздин досторумдун арасында ар дайым ушундай сый-урматта жүрөлөр досум. Биз сенен Кыргызстанды алдыга тарта турган инсан деп билебиз. Ар дайым Кыргызстандын керегине жараган жакшы үй бүлөлөрдөн болгула досум. Дагы бир ирет үйлөнүү тоюңар куттуу болсун. Рахмат. Бәрі бар. Келіңіз. Тоң төлөп біз алған оқымыш қада салтыңай, ұчыбың толы ұзарған оны қырғыз қалқымай. Толқып жүрек қыматқан тойың сонын қырғызай, солқып жүрек қыматқан салтың сонын қырғызай. Ассаламу алейкум, ақтал бақты оталар ақшы оғықшан әнелер, қызматты оғаты ұғылышқан той үгітсілі төшек орып жауышан деген жеңелер. Кемчебеле келишкен суй кайган сулуу эжелер, карындаштар, келечектин эри болгон достор, жаштар, акалар, укалар, барыңыздар бүгүнкү Диляфар жана Айшабыз болгон Гүлчахрандын үйлөнүү үлпөт ак никелүү тоюна кош келипсиздер демекчибиз.
Мынекей көздөрү сонун төгүлгөн сулуулугу дегиздин толкунундай көөргөн. Өзү красавчик болсо да жөп-жөнөкөй көрүнгөн Диляфар досум. Ошондой эле Гүлчехира деген атылып, Гүлчехирага жеткен жанылып, атыңа затың жалышкан, көп жигиттер талашкан, Гүлчехира эми болдуң сен бизге эң жакын аяшка. Диляфар Айшатанын сызыгынан чыкпай жүргүн, Айшатам өмүр бою жаш жүрсүн. Бул өмүрдө бул дүйнөнү жыргап жашап, ылайым эле 200 жыл өмүр сүрсүн. Айшенемин насааттарын унутпагын, Айшенеме катуу сүйлөп таарытпагын. Эрте менен эрте туруп Аяш экөөм, Аяш менен Айшенемдин дааратына суусаздаган досум. Дагы бир жолу куш болуңар бек болсун, кармашканыңар түгөлүккө бекем болсун. Бактылуу болгула. Браво. Диляфар жыгыры тамадалардан көп алды, мен чакырып алсам. Ушул жерден өкүл ата өкүлөнүн акчалай байгесинен, өкүл ата өкүлөнүнүн бүгүнкү тойго бөлгөн бюджетинен 300 сом. Эң мыкты тост номинациясы. Муну жигит чыгарып коеюн. Атын келин. Бекзат бийибизге бир болчу коюңуздар. Болсузбеке. Рахмат. Достор, той кут болсун. Шанды барып жубайларды туттап, белектерди арнап коюңуздар. Тоюңуздар, той болсун. Bir bolum neydi soğuk Yıldızlar burada çıkmışır Adam kuş olur Bir bolum öyle tanıdık Dost değilsin değil dost olur Dost değilsin değil dost olur Bana bırak çok koca Şundayım dostum Bana ben çok hoşafım dostum Vardı var kaladeki dostum Kararsa bir solum olsun Mazmunu şundayım Mazmunu şundayım Mazmunu şundayım dostum Bayramlar kara dost olsun Akır bir gün kas bulur Dostluktum andım saklar Dost degen sen dey dost ol Dost degen sen dey dost ol Bana ben çok hoşafım dostum Vardı var kaladeki dostum Kararırsa en solum olsun Mazmunu şundayım dostum Bana pek çok hoşafım dostum Vardı var kaladeki dostum Kararırsa en solum olsun Mazmunu şundayım Mazmunu şundayım Mazmunu şundayım dostum Şirin dostum manile İşkemin benim dostum Dostluktum cebim uzman Dost degen sen dey dost ol Dost degen sen dey dost ol Bana bu pek çok hoşafım dostum Vardı var kaladeki dostum Kalırsa bir solum olsun Çok rahmat dostlar, joylarda ortalarımızda atayı sizler çok iyi muzikal kapasiteler çağıran kalgan koroktan birden ketip kalmayı çok toyların aşın dedik tamamımızdan sartı olsun yırtık iki toylarımız salar
Aslılar azalımızlar. Saat 12:30 oldu. Dilefar'ın dostları sahtada kalsın, kalganlar ormanımızlar. Biri serin konuklarımız kete başladı. Sonra düşünüyorlar. Sizler bilen bizden akbat alayım dep toylar aktastırgan jayıp turat. Gelingizler oyunun azı, oynaşıp daha жақсы deydi. Dilefar dostlar ketpey turasызlar. Dagы bir dostlarның arasında жақсы салт бар екен. Азыр Dilefar мырза өзүнүн бүгүнкү аксалдыран тойдогу эң бир назик буюму. Демек, галстугун досторго арнайт, насип кылган досубуз тотуп алат. Кийинки тойдо ошол досубуз менен жолугушабыз. Dilefar, галстук чечебиз. Dostlar dayanıklımızda Dilefar Bozar tıkanamaz. 1, 2, 3 деген командамен ырдытабыз. Dostlar dayanıklımız. Галстук биlen урушпай, талашпай жок. Кимдин колуна тийсе, ошол жерге басат. Dilefar алды. Dostlar тынчыраак. 1, 2, 3 баштанды. Dilefar dayanабыз. 1, 2, 3, kettik. Hoppa! Koyacağlar, grup başlarına gitti. Dostlar, ormanımızlar, biz Urbatı toyumuz saltanatına çıkılar gelmeyi dursanızlar. Atelerler, aksadallar, toylu jekte akpada vergen dayanlarınızlar, joylar, ordunuzlardan, ormanımızlar, alemi dostların atından da bir ırı bilekimiz var. Ona şunu bir ırı bilekten keyin biz toylu jekte akpata veremiz. Kutman Mırza sahnada dostlarına. Аябай кубанычтамын. Мен ушул күндү ушунчалык күткөм. Буюрса аян айтып атабыз. Улай бактылуу, Dilefar, жака. Geçmişler borçlular, can hukukunu azettiğine tutmalar. Yaratkan Allah Teala rızkı ayıp edilen,
айтмасы арыз болып, оңатты оларға тергесінен бүгінгі әтенден жан сөз насып болған екен чоғу берге олды. Бұрақтай салтанаттардың саны көп болсын, басқұршын жұбайларды Алла-Тағала өмір бойы бақытылы болсын, тойымызды жиынтыратып, ұшыл тойлардың жұбайлардың ұрғанда жақсы ағайын тапсаңыздар, ата-енелерді, ақсағандарымызды тойды жиынтап, ақ бата ергені шақырамыз, әлбетте сіздердің дүр күреген гол шабылса менен. Гол шабып қасапайыздар. Ата-енелер келіңіздер тойымыз. Қадырет ағабыз, жақсы жеңеліз, Маматайым ағабыз, гүл қайыр жеңеліз, ақ сақалдар, ақ бата ергені қосып қойырсақ. Өзге тапсырамыз. Сайлы, аз да болса, көп тәуелдеріз. Ақсақалдарымыз келіңіздер. Ене қадырлы қонақтар, құрметті меймандар, кел демей бар, кет демей жоқ дейді. Анан тойлары сізбенен берсе, шықырған негізгі бірден бір себебі. Жаратқан Алла Тағала ушунча өмір берді, уақытты берді, ырысқыны берді, ушундай шан шөкөттү берді. Bir ғана ескерту бар. Пенделерім, айтқаныңыздардың барлығын дуа менен қабыл кылам, бирок ысырап болбогону берекелүү дейт. Бүгін уақытты ысырап кылбайлы, берген азық-түлүктөрдү ысырап кылбайлы, ошол чеги келгенде, мезгили келгенде токтоп ак бата менен аякталган той эң жакшы, эң берекелүү той деп эсептелет экен. Андыктан дагы бир биздин өзгөрдөн келген кудагыйлар, улдугубуз бар, тойгут болсун, кызыбыз бактылуу болсун, ырасылык сөз келиңиз сиздер. Қонақтар, бүгінгі екі жастың тойына қызы менен Дәуәт Бейболаның тойына келгеніңіздер үшін әрбір жылы рахмат. Шегі жас уақыты болсын, келген қонақтарға разы болыңыздар. Qonaqlar, bugungi baldarımızın saltanatlı keçesine oturağız. Uşul sizlerin aytılgan dualarınızın bazıları uşul iki yaşa kavum olsun. Baktım oğul da baldarım. Bir konuşak koyunuzlar, atelerinin dilekleri kavum olsun. Ebe, kazıbıraklar, bugün sizin adımızlarla tarih ağız, şahsada cengemiz, Dasturxon jaydı. Gittir bir öğretmakçı. 2000 eseptelgen konoktun içinden ekov akıldaşıp çiğip oturup aman kalgan sizlerдің baktığınızlar var eken. Oşul toy kut bolsun, toyların hurmatına жақсы kol çağып koyunuzlar, jıyırtıp ırasılık söz, Darıbek ağabıza. Tenim kut bolsun, bu da kut bolsun. Hurmatlı бүгінгі кетен қонақтары жалғы белгілі түскен сіздер. Şuncalık biz aldı, köprü, Dasturxon jaydı, razı olup ketingizden. Iki yaş baktılуу olsun, бүгінгі айтылған тілектер бардығы, şul iki yaşqa olsun, kuş boğar, bek olsun. Rahmat, kaçakları dengeliz, geliniz. Hurmatlı kecheki o'rtoqlashib olib kelgan qonaqlar, qudag'iylar, tuman yurtdoshlar, barchamizlarga razıchilik bildirib, sevinchimizni tengir to'xtatib olib kelib turamizlar. O'sha qilgan duolarimizda qabul bo'lsin, ekinlar baxtli bo'lsin. Bir konuşak koyunuzlar. Ebe, ardaqlı zamandaşlar, ağlatan alkanızlar, kılımkarılar yaşı var, Dasturxonda aşı var, kutlu buna berekeli vaksakallarımızı sahnamıza çıkarıp oturağız. Allah kanalkan az bir ayıtılgan dilekti, o din kabul olsun denizler. Ege oğlu, Kızıl Direk Asfalt'a beceregen suçlu Kırgızlarımızda, Kırgızlarımızı kuzgun Cepuduvan elimizde, Ortalı Oşur'da, Olmatlı Moğatçına özgün ellerinde, Serhatkan'ın kıyışçılık, abançılığı beyipildigi Dasturxon'da bereketi olsun. Bol boğazı bolsun. Allah sana bekenden soğuluk versin. Bekenden soğuluk vergende gelip nasıl şan şöbetlerdi, жақсылықтарды, бүлдіраяқ салтанат тойларды толтырып, қолып жақсылықты бөлісіп келдіңіздер. Азыресе алақан алғаныздар, мынашылары тілектерді қосып, біз ақ сақалдарымыздан ақ бата сұранамыз. Hurmatlı meymanlar buna sizlerden ülkemden sahada geldiğinde maksat taraftarı işbaşısına жақсы oturağız. Gelgen adamızlarına soğurakla buna alparısılarına, sürüsülerine, şu oturgan parti konukları, kudağılarına
разыбыз, ынтымақта жашасын үчүн балдарыбыздары, кеден адамдарга разы болуңуздар, жакшы үйүңүздөргө жетип алыңыздар, бактылуу болуңуздар. Один. Bir batağız, iki batağız, fazla batağız. Ama geliniz. Rahmat. Dalar, dağıylar. Adağattın dağı koyun. Şunca çoğultup, atılgan jayı, yaxşı niyet vermeyen oturdular. Sizlerge Allah'ın razılıktan nasip etken olsun. Şu iki balağa, Kudayken soğuk, ömürlerin uzun, rızkların kengilsin. İşlerine Allah olmak versin. Gelecekte baklı yaşlardan kılıp, gelecekte sağlık insanlar, farzandlardan nasip etsin. Şu yerde beyaz oturganlarga, Allah kancay oturganların her bir insanların iyi biliyorsunuz, Allah Teala жақсылықтарды nasip etsin. Qanday niyet bozatlar olsa, şuna Allah yetkizsin, kulaklarına, dağı bir niyet, razışılık söyleyenler. Şu ekbala, davreken baklı olur. Amin. Dilekleri kabul olsun. Жалпылардан көптен бері жасалған Үшбай Даусынға Үшбай той сарайында ан администрациясына мұндай істеген официант ұлан қыздарымызға күзгі жақсылығымызды тарих парақтарына қалдырып жатқан Саматұлан Байгелді мырза